Pakistan. Nagyan ko to si Maulana Idris na miyamitan. Na siya ko kapapantagi sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa gimong oras na ayat din di pangadian na Mustawal Awan. Na siya ko makapapantagi sa di siya damay. Niya kasunga upal sa gimong to markaz asiri pitalin. Na minituna na gimong to si Ustad Idris na adna piano tulian ra kana baya tumanay miya ay manan yan na miya rano na ginawa kan si sagyang kutwa kapi aken go sa gyang utal bae asi ikon matataw sa Pakistan na gyang kutwa bae na adna walay niyan si isa kini daragat why na gyang kutwa walay niyan sa kini daragat na gawi na adna di dawap aminos na sangibu mga tao. Nah ini kamu masih Ustad Idris tingin ato na ini agiang kaya mga tawa dito sa ging walay sa kilidaragat na agiang ko to ay isin niya na tinaw no takakatawa pa taon mabu ati na ba tabad mga sila kaya po katawa na dito pa naging yakaba na tinang na ba tapos sila na tinang na ba siya na tinadaan taon na jawab kasubag na kasakab na bitaw pa yung utadwa kata kagi mo di kami natin Ustad Idris dito sa iyang mutuwa kilidaragat matatawan-tawan na walay nami ang mga pito adimi tiga pagalipit apa dami siya mga tawa labi siya gitu natina gariato na siya pagito ko yung ngarang muna tinagiyang gaya awalay na uman gawin na labi siya ibu dito ang mga tao kabara kayo niya walay kaad na bay siya ang ngaran niya nasimu kuminan Nagyang kay abay na uman gawi na pagkatamatian syukuran sa makasapuluh. Na kemudian na yang maadil sa dunia abay. Na dani yang denda may lay ipetero na bunta lagi ang dunia. Kada dumakan yung saging nga walay. Na dini yang nakatawan ni arga o sabun. Dini yang nakatawan ni arga o gula. Dini yang nakatawan ni arga o pimbarang mga material o di na mga items. Lango na barang niya sa dunia na katawin niya nun ayaw buka katawan niya na Quran na miya tata tinalwakan na miya lagi na tinum miya gudamakan at tinagi sa niya dito apa na lagi na yung malaikat nagi tinagi niya ataw na dim dito tawap na miya pikiran na ya Allah bugi ako masama na ngagi yabay na miya kako ako sa giyang punto aman na ngagi mo to abay sami siya pa agiyang mo to si Ustad Idris kaya mga pamanagiyang buya nabi siya pa si Ustad Idris kaya may akuan yan nung menang meranaw to abang satan agiyang mo ta si Ustad Idris isa ini mudir kumakapat si sagyang kanan na turin sa nasarit na kuda magba si sa Cagayan na may akuan yan nung menang na makaduwag natin matamat syukuran ko sa naman ayat di na minuminus na duwagawin na may katamataw sa Quran namimbo at ako pala sa hafid gitu ema na nila sumangat tawa Kristi kama lalayon di ka nugasi sa giyang butuan miya panututan wabai umat na gawin na makasapulo niyan matamat syukuran na aya dapat ka aya kadang lang mga paiman to tapi ako di yung kiulo na gawin ay pagkatamatian na so mga salida kata-katawan yan so mga salida gawin na hindi na nagkataman suhapya sa tema na surah Al-Quran waliyatubillahi min dalik na maadin terkano ang mga bae so istikama apkitin nigi so sambayang so mga sunat yan usul dua lain ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd
فيا عباد الله فيقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'arifun Allah aidna pagam-paganirun na makapenalamatan ku Allah. Sebab sagian kaya apa nalamat na umadun kulang ulang mana muslim na mata na miyatan tu askanian na babayuran tang si ku Allah. Ayat di mata manalamat na sutaw adinian tatadman su Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan yung wagyang kaya akap penalamat si Allah na maapaduna giyang kuto akap siya patano si kusim patano ku Allah. Giyang kanan asimba ku Allah na giyanan so ini tulad ini guris o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw tu atutulan nun na miyakay siya na pupanambayang sekalian sa tahajud. Pupanambayang sa tahajud sa Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na giyang kutuwakati tinagyan sa sambayang salatul tahajud na miyakaw nutun agiyang kutuwa isa kung mga karumanian. Si isa kung mga karumanian na miyakaw nutun si isa giyang kutuwa sambayang na miele niya nagyang kutu alika promasyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay titinagyan sa sambayang at tahajud na ini punian sa mga surah. Pagana surah na iyang kutu suratul Baqarah BTN so alif lam mim na miyapus yan ito nakagiya mapus yan sa timana surah na ini tunugin umman sa surah Al-Imran na inapus yang pemanuto. Nakagiya mapus yan sa suratul Al-Imran na ini sumpat yan umpaman agiyang kutua isa suratul Nisa bandingan si iku mga bayi na miyapus yang pemanuto taman sa kiadaan sa agiyang kutua isa ko mga karuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam miyabers kanyan na miyakuntun na ayat na miyapikir agiyang kutua isa ko mga karuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinian kegagaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buhay lataman sasi ko kaya pakapasa diyan na miyatiro agiyang kuta isa kung mga karuma Nabi sallallahu alaihi wasallam asu Aisyah radhiyallahu anha
atina inung kaini berasaya aginawangka ya Muhammad amatan aska narinil angkaman wallah mga dusangka dapen abang kama pendusa abar kadiprilan wallah na pegebebayang ka penwallah wah na inung kaini di perumah saya lagi daya agin kaya adingga di kapanang bayang satu mana yang mangan layat suwi bisa pag-aasuran. Nature ini sembah Nabi sallallahu alaihi wasallam sagi mutu karomanian. Mauri penwala na aya ini sembah ginun. Natian abang kadikan tawi. Asakan na uri penaku Allah. Na badi patut asu uripen nama belui aginawanian amanana lamat si iku Allah. Kau tu susia pun saya kutua kapu penalamat oripen nagiang kutu adin yang diganggel pakasagi mutu asimba perumasanya gel kutu akap perumasa hingga sa dingga dika suaswata wallah penambayang kasa sunat pemuasa kasa sunat pembuatia kasa Quran bebenas bikan ayat pikiran kana pala yang dinutumin hitung sa kapanalamat ku Allah subhanahu wa ta'ala wah na udianan maadun agian kanan kapupenalamati o oripen si ku Allah na mata-mata na imbagakyan agian kanan asimba imbagakyan susambayang imbagakyan suka pembatia siku Quran suka panasbih imbagakyan suka tuntut sa ilmu imbagakyan suayam ananian na mga piti klasya na ibadah na adun ni kibagakyan na sagyang kuto mga ibadah na miyada su panalamatian siku Allah diutwi tanda sa suori penwallah na pananalamatan yan su Allah gulalan si sagyang kuto adinian di kam perumasay dinian di perumasayan agyang kuto ibadah ini subuh Allah subhanahu wa ta'ala ka ini subuh Allah gulangan na manusia ya ayyuhal nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum hei mga manusia tigu Allah na ayaman apaduan wallah na ubudu hei mga manusia na suswata ni Allah nagyong kutu akap suswata o manusia si iku Allah nagyutu panalamat yang Allah panalamat wah panalamat yang ku Allah agia tatadmanian askanian na pitir on wallah ayam yadin si iku manusia na su Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun sekalian mani miaden terkanu nagu sekalian peni miaden kum yang aunaniu abadi kali kalau nama kasua kanu manang gila wah na eleniu kasu Allah nabi grian akateruyan si isa Quran asu mangatau adi penalamat ku Allah dinian penggel-penggel susimba wallah ini berenunian nasiksaan siran wallah wah Allahu Akbar siksaan wallah sumangata wa imbagakyan susimba yang wallah kamataan kasadin sakau ibagakyan susimba yang wallah na diutud ni kini bagaknian ko panalamatian si ikukadnanian Allahu Akbar la in syakartum la azidannakum wa la in khafartum inna adabi lasyadid amayati wallaka panalamatan yu sumangalimu akan siirkanu na pagumanu manang ku ati wallah pagumanu manang kurkanu na amay paman kadikanu manalamat kamungkir kanu nanayaw kanu ka itiling makan susik sa amali pedes siksa amali pedes
adika tawanu manusia agian ku tuwa kali pedisian mangori penuh Allah na hidup kekasulitan giang gaya siksa pembegay wallah iksamin kulang wana kaadunian na na ayam ananian na na pun kakar ng manusia aku sulang wana pedakad ilan iman giang gaya amyang gulaw lah iman to nakamamasaan tanwa giang gaya upang makaalang-alang na miarimbang suwallah sa ini kalakatan to aging ang coronavirus COVID-19 taman sa pemituaso sabat ku mga ulama ayam anan yan na ngenekang pasien sukas sembayang ku mga masjid siku alungan na Jumaat kata aging yang maululatan iman to na katawang ku Allah agi su gawi oras sa dinyo di seminar si sagian kaya akal limud agian kaya mga loks tanong pagaritanong mga bangsa tanong diyan kaya maulula tanong na sabab pa din sagian kaya mitatan babasa nakatawan wala sa mga niat tanong mga pipya din kadi tanong maka mamasay ang sa mga padaulama na diniukulay na aya pipikiran niyo na ibubulu sa dunwala subalas ap kekuan niyo ko diniyo di kapagaman diniyo di ka seminar so mga bay ang mga alay panagutaman giyang nisa umursidat nisa umuminat kalang ulang na sa gurumpong ang mga alay panagutaman si sagingi agama na aya pipikiran niyo lasugol bagyo kuminamuna na tama ni Maton na itatarusun wala subalas ay pembagin niya terkan. Kaaya nga ba sa mga ulama na sa mga alay para tiyaya ang mga barasan ba yung mga masjid na kagi ayat na miyuka sa patuan na sa mga ulama. Why? Sa mga ulama sa mga ustad ayalan na laboro na gyan ang mufti sa Barma siya gini Abu Hurairah mundasan nami wa sa patwa na ayat na patwa niyan na ayat tiyan pipikiran niyo na sumpara sambayang sa masjid na kenapa kagi amya kaganakan sambayang sa masjid kasi kano pakapsimbayang ako mga walay niyo na bamya de subala sa pagkakuan niyo masjid kaita tarusan wala subalas ap kekuan niyo balas ko di kasimbayang sa masjid kasuala na miya kapepe ko kuman ino kailangan na sa mu'min na magdamian agyang kuto at dito ayam ananian na babayayan ku Islam katunganay aman na ay babagayaw Allah ang lugar kung mga Muslim mga mu'min tunganay miya kalala lugar patut na kebatiatan wagyang kuto inindaw nabi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ayam ano to na miya suwa-suwa tako dun ayakad na nasu Allah ikaswat na dun mu'min na mimbaluyat po niya nasu Allah dan amin dari nun wala nabili kanina muslim kaaya pakay siya na baad na miya gaplay sa baloy nun wala muslim kung niya ba nakatago sa iya dunia daki nakagibiloy ka wala ang muslim wallahu yakhtasu birahmatihi mayasya ipupamimiliw Allah sulimu yang ko tao akabayan nalini mo ka Allah biloy kanina muslim kenapa mau na piyag play kaado na mga nabi o mga rasul ang pag-apply sa mabaloy ang nabi sa gingge umat miya mag-apply na doon na inaprobun Allah na isa riwayat na yapan namin aprobun so sa gingge umat kama ka pumbaling ang budin si sa gingge ko to akapaka ay mana niya nakapaka tunayran ko dajjal so Isa alayhi salatu wassalam na ilay niya ang orin penuh Allah sumpat lagi yang kutu ayat
Dia butuh ayat awala in khafartum in adabil lasyadid. Na yaw kanu amay ka bakanu ayam ananian na mungkin amay ka bani supaka su Allah kadiganu manalamat na manutu ayam manutu na diganu sumimba dini utirma su Allah diganu batia sa Quran diganu penasbih diganu pemuasa diganu penadega diganu pesabar diganu emananian na penalamat ayat katimbelian manguri penwalla jadi suatu Allah kapakalipatan na siksaan kanu Allah sisa dunia itili umanya na biakatan yung maging yang barang-barang abidakan wah pag-paganiro na iniksamin Allah agiang kaya mga bangsa tanong sisa marawi tunga na yan biakat diludam sama sakit sumada kelatan to ayamanan yan na mababaling si Samarawi. Uy, sumusumya kapag pasuli sa iyong abalwi na nakumasin susulang na di manisus si sagiyang kutuwa kada kalamya kapag pasi sa iyong abalwi amya kabawi na supra-supito 10,000. Uy, amya kapag pasusi na ayakan na kalau pamilya niyan na supra-supito 2,000 pamilya 2,000 pito gutus ka pamilya amya kapag pasusi sa iyong abalwi. Wah, nah ilain kan orang penwala ka ayat tuba sabat. Nagyang gaya amarawi nabi tuan sa Islamic City of Marawi. Nah ilain ka buat tingin subun talian ada kurang kanian kagian ko to amaw lola. Wah, na mi adun su emanan yan na mga kakabur. Mi adun su mga tangimpuruan. Mi adun su mga tangarasi. Mi adun su emanan yan na mga 5-6. Mi adun su emanan yan na bituan sa emanan yan na kuku. Miadu supim barang-barang awidakan biya kakawit sa tiuba na ayani tadi mau Allah atiuba abituan sa inna adabil syadid na kena uba ay biya turun na mga kilagilat mga delin udina mga ndu mga beber ayat na biya turun na pulsa puro na mga panglu yang makalan abumba na kaya sababan sa kaya dia katuinget na kaya wana yang gaya darpa amala inget agiang gayaan Marawi City mangawit penuan antu na ikiubub tanu sakatanu ayam ananian na adun aita tadi nunwalla aparat ya kasama na yan kata dinan tanu Allah sa aparat ya wah adna ita tadi nertanu Allah kalak dia gaya aparat ya nagukalak si iku Allah nagi mabubalo ya kapitan o manusia. Wah, gima bebelu ya kapitan o manusia aga sabapan sa kelabanian mapagkalabanian sutaw sa kelabanian suka surga Allah kapitan ya agkelutang yan suemanan yan na surga Allah sumanga kantir amiyang makalala. Wah, sumanga lawasay aimbagay wallah ku mga tao aso parateran na musukal kirang ku Allah na ininggulalan niran kaayamatan na andeden ikada o kapital o manusia agyang kaya ibagirun wal akaw yabuyag bigan yan sa emanan nila akal bigan yan sa akal bigan yan sa emanan yan na pamamakindagan katero kailay kandalakaw langwananan kapital apagin usar wala kuagamannya apya sumangalay tamu na ayah sabab akini bagan wala ku tamuk si iku uri penian na ini tadi niya nun ka urian yan na ayah sabab na pagi penggestu wala kuagamannya wah pagi penggestu niya kuagamannya uri penwala gitu kailangan na maadan terketan bagini apa nalaman sukun su kapan alamat ku Allah na kailangan na pagkumanan gawi-gawi na pagkumanan adna katero Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manal hadis aso kaga iya musliman to no makapalagi na mialapis lagi ang punta manusia paman ibu ini tasbih kaga ina 10 la ilaha illallah
na imantuk mana mapitana la ilaha illallah 10 miakap lagi na miala bisa yang butuh manusia ay kailangan na kalawanan na ko to so man gawin na pugisip sambaloy istiqamah lalayon di kun kebubayan wala gyang ko to aman adi pagamal na uripan miak kalala na mapita na tumiadap man kailangan na istiqamah innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu kau tuh ayat dia butuh ayat na ayam itu turun itu nabi mata ansyaallah mata la tiwala kau susiran utuan dira ditiro nakad na nirana Allah ayat disusuatan lalayun nasu Allah ayat pipikir lalayun nasu Allah nama lalayun agyang ko tadi di kagel baka nama mate siran nagyang ko tuwa berakali umangkiran wala yang utama malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ada denika betaya yang kutua tahu alalayun suka simpanyan wala lalayun pembatiasa Quran lalayun di manasbih lalayun di mamuasa lalayun makasar sabar lalayun mana nalamat ku Allah na amay ka betaya ti wala na pakatali umur sa mga malaikat yung utama malaikat na suun wala anto na ipitiro na yung utama mga malaikat hey gari hey danyay nadika pagkalaka Allahu Akbar ay namiya kauman na sa mga malaikat wala adi kaya ni pamito nadika pagkalaka Allahu Akbar ino to tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ditiro lagi ang puto mga malaikat diga gipgelak diga pengadam ini yang malatiin langat ke 10 wa abshiru bil jannah nakal mailay ko nagyang kutuwa uripun wala istiqamah su amalian mailay niya naging alangin na lumukap na ayat na pagam na kile niya nagyang kutuwa kel kay ko pamintuang kusurga Allahu Akbar na ditiro nagyang kutuwa mga malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allahu Akbar dilalu ni pamlihat anda manaya ika pegelakka atau tualalakan surga ay dadararka ayaw mo benayon nama kagana takasangnya dunia ka indulugan masih kamu surga Allahu Akbar nah ada mana kakil lagi yang mutu atap dipamlihatkan mga malaikat nahnu awliya'ukum fil hayat ditiro mga malaikat sekami mansu ayam ananya mga bulay waka si sa dunia na ipun kudinga diga pagaman diga disembayang na bebebid na miska pembetiaka sa Quran na bebebid na miska na na diga di mamuasa na bebebid na miska mga bulay waka kami nga si sa dunia na diga pagkalak ka bulay waka kami nga pada sa aluman na kiamah Allahu Akbar ada mana diga pakasari utaw gitu ya kailangan nama ada lagi yang kutu ayamanan yang na istiqamah lagi deh ya dia lola nah benarkah kenapa ayamanan yang nak kenapa kanu mau umpung mati timu nak aja istiqamah sugal pagi uminanguna nah pikiran ni udah sudini udah pakai tutuna istiqamah sudini udah seminar na ida dayo din wala subalas ay pembalas ay terkano ape mantu nasi ikano mga turuan niyo na ugi buding ka di ka pamakin na pembalasan kawalasan lagi o ka pembalasan niya arka ko miyang na amasa apagating ka mga seminar subalas ay pembagay wala si sagyan ko to andaro pa agus mga bawat aniyan hoy asi
Haji Azhari na usidar rupa ya na usubawatan yan na ibu puluh sedang mambu Allah subalas ay pembalas yang kira. Wah, giang kaya mga mahal api yang ala lakaban. Wah, giang kaya yang mana niya na Mahad Abdul Hamid na isa maintenance amian nagakan si isa giang kaya ustada. Wah, giang yang kakak na minus si kusolan na subra 60,000. Wah, na aya pipikiran niyo na api apan da apkele niyo ron. Abu daban niyo kila emana niya pemanungun na mga ustad. Abu giang ko to emana niya na mga peninya sa dinya ningges to na giang ko to atamok yan na ibubulu sa nuwala subalas ay pamugin niya gilan. Wah, miaguntong sumang ustad. Miaguntong sumanga kawasa ayam anan yan na dira ningges to so tamukiran. Si kuda pernah yang manggulola kaapi apa nda kapengges tuan irani mantu katigira na miapa dengan sumanga madrasah miapa dengan sumanga seminar na aya pipikirani una sudini udinggel peminanguna na tamani mantu na ipembelasar kadun wala wah aure penwala aya kailangan na maadu terkanu mga bayi lagi yang butuh taat wah kapang umunutan aya mana lagi yang butuh taat. Nah, bugusin ng mga ulama agi mo taat. Na maadun si mga bay sa kano ang mga nisa o mursidad, nisa o mu'minat, numin sektor. Kala mo lang waniw. Uwan. Panalamatan na nun sa mga law ni awid akal, mga panawutaman. Sa kiyaw pungpungiw. Uwan. Na kailangan na may stikama sudiniw di kinggulalan kung sambay ang mga walay niyo. Wah, kagianan ni pagam-paganay panduan sa ayam ananian na mitinag su istiqamah ku mga walay niyo. Wah, ibtinig su sampayan niyo, lalayo. Uban niyo dari na naging sampayan. Wah, gigi miya kalala adiman. Ulang-ulangan amnya maratya. Wah, kaya patan niyo su agama, siuldan niyo su agama. Na ayat na pana guntaman inyo na di niyo ayamanan yan na pagkalipati sa mga oras akipitinig mo mga sambayan kama padanan sa pisiksiyan ng mga malaikat agugiyang kutuwa penguyatan ng mga malaikat agiyang kutuwa tawa petaya di ka pagkalap kagiyang istiga mga sasambayan kusul dua lengka di ka pagkalap kaya naman sasampingan terkari surga na gelak ka akate alalakan terkawala surga na pipikiran na pisiksiyan na miska aden awak to banget ini bagak kata na yun so emana niya nagipitin na ganagaon na uso mga lekal ko mga bayi nagibukyan na ganyan ubang na miya kapagabdasid ada pulman ada mga nagsabang na maabdasid na dintikir ditilawat Allahu Akbar si saya kadana na Pakistan nagyan ko to si Maulana Idris na miya mitang. Nah siya ko kapapantagi sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa gimong oras na aya din di pangadian na mustawal awan. Nah siya ko makapapantagi sa Disya Damay. Niya kasunga upan sa gimong markaz Asiri Pitalin. Na minituna na gimong si Ustad Idris. Na adna piano tulian ra kana baya tumanay miya ay manan yan na miya rano na ginawa kan si sagyang kutwa kapi aken gawin sa iyong utal bayi asi ikon matataw sa Pakistan na giyang kutwa bayi na adna walay niyan si isa kini daragat why na giyang kutwa walay niyan sa kini daragat na gawi na adna di tawap aminos na sangibu mga tao. Nah ini kamu masih Ustad Idris tingin antum ini agian kaya mga tawa dito sa ging walay sa kilidaragat nah agian ko to ini sini na tinaw no takakatawa betul mabu atina ba sabad mga sila kaya ko katawa na dito pa naging yakaba na tinak na ko tapos sila na tinan daw na bisa na tinadaan daw na jawab kasubag na kasagab na bitaw pa yung tadwa kata kagi mo di kami na ti Ustad Idris dito sa iyang mutuwakili daragat matatawan-tawan na walay nami ang mga pito adimi tiga pagalipet apa demi so mga tawala bisa gitu natina gariato na bisa pagi to ko ngarang muna tina giyang gaya awalay na oman gawin na bisa ngibu dito ang mga tao
kabar kayaknya walay ka adna bay saya angaran yang nasi mukminat. Wah, nah giang kaya bay na uman gawi na ketamatian syukuran sama kasapuluh. Wah, nah kemudian yang maadil sa dunia abai. Wah, nah demi yang dendam mailai petero na bunta lagi dunia. Kada makali saging walay. Wah, nah dunia nakatawan ni arga usabun, dunia nakatawan ni arga gula. Dini yang katawa ni arga o pimbarang mga material o dina mga items lango na barang niya sa dunia na katawin niya nun ayaw buka katawan niya na Quran na miya tata na tinaluakan na miya lagi na tinumia gedamakan at yun nag-ibusag niya dito pa na lagi na yung malaikat nag-iti lagi niya tao na dito tawab na miya pikiran na ya Allah bugyan mo sa menang aging yabay. Nah, miya ako sa agiyang muto aman ang agiyang muto abay. Sa misyo pa, agiyang muto si Ustad Idris. Naway, kapaya mapaman agiyang buya. Nah, misyo pa si Ustad Idris. Kaya miya kuwan yan nung namanang maranaw to abang sa tanong. Agiyang muto si Ustad Idris. Isa ini ang mudir. Kumakapat si sa agiyang kanan na turing sa nasarit na kuda magbag. Naway, si Sangagayan. Nah, miya kuwan yan nung namanang na makaduang natin matamat syukuran ko sa numan. Ayat di na minuminus na duguhin na miyakatamat ako sa Quran. Namimbo at ako pala sa hafid. Giyutu ema na nila sumangatawa Kristi ka ma. Lalayon. Di ka nugasi sa giyang mutuan miya panututan wa bain. Ang umatun na gawin na makasapulo niyan matamat syukuran. Na ayaya dapat ka. Ayah kadang lang mga paiman to. Tapi ako di yung kiulo na nagawi-gawi na yung pagkatamatian na so mga salida. Kata-katawan yan so mga salida. Gawi-gawi na. Di niya nagkatamal so hapya sa tema na surah Al-Quran. Waliyaw tubilay mitali. Na maadadar ka no ang mga bayi so istikama apkitinigyo so sambayang so mga sunat yan o sulduwalay niyo. Babad na yung na nila sa kano mga bayi. Na beda na suemanan yan na kaya pediu kung mga tao ama paparataya magingaran sa bayi amanan yan na mukminat mapaparataya bayi babayuran tanga bayi natagin ubis kama pedega ko di mga mais ko sambayan na kailangan na malalayon sa sambayan yung mga walay niyo siyo pa niyo sa mga sunat yan dito gumapian ayam ananian na amay ka mamatay tanong laborol sumabay amay din na kama kung masumala kalamot na din na kalakakain na pagpagubir ka na sumanga malaikat ading kanyan di kanyan di panguyatan di ka pagkalang kakatawa na nas ka na istigang makasasambayan ang orin po na wala ay kadua na kailangan na sukababaloy niyo mapaparatya mga babayani mga kakami si agama na aya mabaloy makala ko orasyon na kabatian yung Quran gawi-gawi Allah Akbar ginya kabatian sa Quran ini pamu yang tunabis anda manika pengawin ka kalaka anda manika segitulong ka agung anda manika gelak ka aya pikir o labin na suka pembeti aku Quran kusul dua lain na pagawaon sa mga iblis na ayat pesembiun na turun sa mga malaikat ano ba nila kilaka kusul dua lain ka ay daon babaling iblis ka ay na tumiyoron na sa mga malaikat nabuhat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amata-mata na sa pembetian yang suratul sajdah ang suratul mulk si ko uman na ay mana niya nakagagawi oriano maghrib paglitan ng maghrib ang Suaisa na mata-mata nga anda din ikapetenian na pagalidas ikusik sa kubur kapagatur niya nagyang mutu aduti manasura anda manigagilak ka pipramisa nga unabi yan iya mga pembatian nga suratul sajdah ang suratul mulk na pagalidas ka kusik sa kubur kapagalumo magyang mutu mga malaikat ading ka na pengisi dini na dikebuja ka sa kami aturni ayat petiruna suratul sajdah dan suratul mulk anda menikah kesiksa nah sekarang mga bayi nauban yung dari dan suka pembatian yung Quran
Oi. Kepae mana magagani wagawi-gawi nak ke tamati syukuran. Piakan bulalan saking Suratul Ikhlas. Maka telawati Nabi mabet ya Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang bagian Nabi tamat syukuran. Ya kaisa tamat syukuran. Abi akan telu-telu mabet ya Suratul Ikhlas. Pamana dini mana keuleuh. Sumang apa pasang umang abay na uman gawin ay sa kadyus. Bali si kusolan, nabi ang tamat kaso Quran katlo puluhan ang kadyus. Owan. Aya minus na may istigama ka sa uman din na gawin na kabatiya ka sa Suratul Yasin. So mga sura, mga importante yung kawiyawiyag. Owan. Giyang ka na talutiman apat timan akul. Kuli aywal kafirun. Giyong ta ikhlas falak binas. May istigama ka sa nabi ang makalalanan ipala. Oy. Ginan ipag-istigama ni mga boy. Mababaluyanan atas tanggungan paliwat kung pipingisaan ang mina sa kanwa mga boy. Adi kanu kepakai ayamanan yan nalumiyo sa walay udi kanu makaudas siku mga datu. Oy. Ayaw ko kagepakai niya na bubuga nga sa autorisyo datuan na. Apa yang dikira kami yang udas, nak kepada peliwa, nak pikiran ka, nak giang kutu ayamanan yan, nak kapung menutan kasih, sagiang kutu ada tu, nak ikut suasana terkautu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pitero Nabi, awal debu sujudan, alius ikwalla na isu bukan kumang abai, akas sujudiran si kumang ada tu. Wah, maadu berketan waki, ahmi amarat ya, suayamanan yan, nakapang menutan, tak. Maden terkadang su istiqamah kapsipan ibu sambayang aku suka pembatian ibu ukuran gina ni mga atas tamuan ibu hayay katalo atas tamuan mga bay maden kiran agyang kuto emanan yan na ibadah wadikr now kenau baya buah pagurasan kan nakabati sa Quran na di ka penasbih dito na yung suagi kaya katir unabi artinya na pakandagalan yung suruh tadem yusik wallah. Wah, suruh sampai yang nak tadem wallah. Suka baca sa Quran nak tadem wallah. Nah ya kapan ada kalian nama ka? Pang pendekat persagi untuk apa nasbih? Nah, ini suruh Allah na Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ginan mga tasbih. Atas tanggungan ubaiya gawi-gawi na penasbih sa kesalawatan yang sudah ditanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 5 minus sumaka pagatus. Wah. Sumanga ulia si mga sahabiya na adna gawi-gawi na ke 5.000 salawat ap kebatian. Ayat tahlil ap kebatian na 5.000. Wah. Paka pendekalan danu so salawat ku Nabi lagu para pendekal dan mga tasbihat lagi tu kapembatia sagiang untuk komplit tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim yang makalala nani pantag ka ayamun na balasyan nami alus hadis asadu sami tasbih na sama kaisya Nabi akan pamula sa sapu na kayo ku surga na aya kala agyang kutua kayo ami pamula niyang ku surga sabab po sa agyang kutua kaya tasbih ka oy sa komplit tasbih Nabi akan pamula ka sa satiman sapu na kayo ku surga aya kala yan na perlu ba na pinakamana guda-guda na 500 ragun na dili mapakapitempo oy kala yan na kayo lagi mo tuwa kayo na piti berangan apa mengulaan na mga brutas ada mga brutas unada tanong mga ilisanya dunia wah napakadagdagan yun nakaginan sukat jaro Nabi asu dunia na ayamanan niya na babasuka nagiyan kaya dunia nagiyan ayamanan niya na pumulaan tanong na aya ka bragunan tanong na mga matalo sa anong anak yaman naginan atas tangwan yung amanala yun sukap silawatin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so komplit tasbih
Nauna aya di mi penderai nung mga tasbih. Na oba ni underai nun sakano mga bae, mga babayami. Wah. Pemang niya Quran sarila. Wah. Aya mata-mataan na sumanga bae na inilutan na bisa pamangtuma wasya. Ngayon to nakagiya Peter nabi yang bisita ko surga na emang dakala tauron na mga miskin. Na bimisita ko neraka na emang dakalo na mga bae. Wah. Na obani undare nun sutas bikiu astaghfar. Astaghfar kan ulalay. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfar kan ulalay. Kas kan mga bae na dinyo katawan. Naan na dinyo din. Ay manan nakambala na dosa. Adiniu kinaka sana ko suka tahu niru na diniu dikambala na dosa diniu kinaka na iprilar kanu Allah sabab saja muta diniu diga pagastighfar astagfirullah kepakaya di muta astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah soko penelitian lagi muta astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pepemang niaku sarilaku Allah askanian sutatap oya guyang askanian di penerima ku taubat. Wah. Lagi itu di dan itu di emanannya na panas ga. Melagi jan sudah tu subai na aya kailangan na sumanga baik. Nau. Sugol sumanga baik na ira ko na miyak kadbul budag yung kutu kap kedusanian, kap keribatian. Askalun di mator. Wah. Pira ini ga emanannya na pakai sisiap ku baik aurat. Kenapa lagi duda tu amiak itu? Wah. Nah dini wanan kibaga lagian kanan adini jika pagastighfar gawi-gawi pagastighfar kan mana agian kutu apa pagastighfar yuk kasu mga bay na walangan na adi una dia makwa ubay dini yang kabaya ada makwa niyan ini bugirun walau dala eksamin udina ini bugirun wala kau yawir na dini yan untuk kabaya. Nah, ayah pun asubu nunu agama, nambuat yang sama dengan su alhamdulillah, panalamat kuwala, panalamat. Oh, ikira ko namanya ko ubay su kabayan. Agyang kutua kabayan namanya miya kamoyan, melen yan, amya ko yan. Nah, ayah subuan ko ubay, napakadakal niyan su astagfirullah, astagfirullah. Para di kebetu ubay yang ginawa niyan. Agu para sekalian di maka pentang igira agian kutuan ini yang kabeh na benian miakwa pagestempur sekalian agu penalamat sekalian kaannya untuk ayam ananian na dipkipur aginawannya kasutawa mangingin puruan na imbabawa na subay nama dalam girawan na ini yang kabeh na makatuwaw na di penalamat dapat na penalamat na sung kabeh na miakwa niyan na pagestempur aginan dini umbagakan agian kanan na dini udi kapag istighfar si kusul o ayam ananyan na mababasa anuman si pagagawin na pag-istighfar kanon di tanong na may penderay nun why ikapat na agian kaya pembetuan sa ta'alim wa ta'alum gini ta'alim wa ta'alum na uke paruna uman gawin naskanusan naboron so yang mga suwadan kong mga seminar at nakataunian istiqamah ako pamakabundan na sekwa imian lagi na wasiat na benda pipira kasako na aya paluan terkana pagandad na kau to na ipengdaw mamabu kenapa lagi biya suwakan na dingi ipengdaw yang rata-rata yung utang biya kasuwakan na Allahu Akbar dingi ipengdaw nakatawan yung satiman ilmu amiasu aka pagmana kan satiman arantai ikupung sa alungan ng ori agyo mo to arantai na si kinwa ko naraka jahannam ablaga tungana yang mayaw agyo mo to satiman arantai agyo to sumiasu aka da nga pangdo na kailangan na ipengdaw ka ngaway na agyo diga pakakuan pagabugay sa daawat si ko ay mananian na mga seminar kundi na diga mga pendawat si ko mga siringan ka namiya ka daw dalam manawit kapag kaya gini iman to Facebook
na di ko nimbal sa mga daawat na ipugsin ta ipugpus ta ka o di na anda miya batya karwa mapiawasyat na ipugsir ka na gitu miya suwa ko to na ini siapa yang na miya pukasar ka nutu arantay ayaw man na nini perantay ka sa ano man ang mori na maadun rakatan wagi ang butuwa ta'alim wa ta'along atas tanggungan ini pagir katanuan na wala labor askan wa mga bay na ekali atas tanggungan mga bay api ada kan dunagi matatang na aya atas tanggungan ni mga bay na uban yun dari doon agi ang kuto kapangunutan sama kram pianda kan matatang di kanu di Makatawaga Manila Saudi sadar siapa dua terkau datu na giang kuto ka pangunutan kaki karumang ka wah nao tabi-tabiya sigo diulaw la rilatan wala isad niya karibatan agira ko na di kibay sudah tu uber sudi giang kuto abay nanti gelubay ya bisudi napalag ka makatukaw nami akan belagsiran kadet na koneksyon biasa pakai lagi yang kutua hadis atero Nabi sallallahu alaihi wasallam adi ke pakai uba lumio lumalako supaya akalawanan susadungan wah ti penubat telugawi na uba saragun na duragun amai kadi ka bayag yang kutua datu adi ke pakai nami akalalanan adusya amai kadi madan agi yang kutu akapu pengunutan iyo amang abay siyo mga darur payo wah madan terkan nah ayah kanum na agian kutua yang mana dia na maadin terkanu agian kutua tarbiyatul aulad nao dini di terbiya sumanga watayo suwada mga watayan sudah watayan na apu pagi wataan subabaling rekana ayat panduan terkau agama na tarbiya iterbiya kau na ipengdeng susampayang ipengdeng mga alif-alifan ipengdeng mga pipya ulaula oy ada may lenga na tiga maratanan na ada may lenga amapya na tiga mapyo to diyong dipangdaw na umakala suwatan na miyang pamulong to oy Allahu Akbar ada ketusan na tutul sakatawa sisangin itin sakatawa mga bangsa talong prano ay di na dipangdo watayan nakapag-isutuwa niya dipangdo sa kapag-isutuwa o ay kampaksin na kagyo kung makalaswatan na bimbalo ya di manutok di magi baksin na tama sa man ni pagawawa yan na di magi susutuwa o ay na kaya ori sa yung utawatayan na miya kalalabuhi siya manila naroon miya tayo yung utawatayan sa kapag-isutuwa sana ko inibitiyan o inibitiyan watayan na kapag ilmu si Quran, hadis, mga kader Nabi, mga ayatus sahaba, giyang puto emanan yan na mga tutulan si agama na miyang kapya-pya kaan na nga sumanwatakan na pumanututi na miyan nagang giyama, miyan nagang kina. Wah, giyan na ni tarbiyatul aulad, pembiyatan niyo sumawatayo. Si emanan yan mga pipya. Igina pagkilay watak, suwi na yan. Pembuat sa Quran. Napagkamu sa suwata nagiraw napagiraw suwata umitunanan na miya kapipya gin nakatero Allah gin na miya kapipya kapagili taon suya manan yan na gelebag ay kasusuat Allah ini suya na wish ini sapar yan na ken sa yung utawata why agu ba kanu di pamanita sawata tung abanim di peran ke suwata yung adi sa panim di pamanita aso panita na diligan labor ni gira ya imam manita na sulok si kuwatayan kamantan atau mana di beralan wah nasi di tegurar si ko pamilya na si ko mga lukstan na ako na mga sintaw mga lukstan na kaya sukaya na ya na miya ka na suwatan na pisuba ya wah miya ko ay niya mapi awata na miya ko ang mapi kaya pakalaya na yung tawata imato na panganilitan na Allah eno ka pede matai na maato o tanan niya te mamusuat na di budi guguro wah tuwati na baganda tina mana niya na miya tay na uwan
mata na sumya kita daw luwakar ka baka sa bukulis gatra udina baka sa buku bunuh matuhunan niya mantap oy dia na ni tarbiyatul aulad sumanga lukos na tarbiyat niyo sumanga watayo si mga pipia oy mga pipia katero mga pipia adat naman lagi yung mutua si Sawan Thailand yung mutua wata na inibito ng mga luksyan na palit agama wah si sa Thailand na kagi yung matay sa mga luksyan na pinggil bukwata yung mutua initirbiyato mga luksyan na taman sa yung mutua wata na mimbeloy amyak kalala ulama na esas kanyan di mamang daw si isa yung di mantua taif wah bimbeli ruang yakan na ulama wah nah iya mutua watana tagu tua Thailand na nama penuba taga wan ingda gengnya titanwa Saudi kenapa rota naromia kapang dew naromia kaswa mia tang saginawan amataan asu di pangdew ya ma agusina na pale benar wah nah di tua mangawri penwala mangababayami maadan terkanong agiang kana na atas tangwan niyo after biya niyo sumawat tayo si kung mga pipya why nah ikapito nagiang ko to ay manan yan na maadan terkanong agiang ko to kapangin syukur ayaw ko na kapangin syukur na uskabay na ayaw ini pagir kawal na awata na ayaw manan yan na babay mama panalamat nga sa Allah ayaw ini pagir kawal na kawyawin na adna arka adna ayamana dia na bilangan ka udi nada adna baradia ka maden terkasuk kapangin syukur kapan alamat sigwan apa tulog kasad sadinian panalamatan swalla siku ini panta gulu Allah nama tanah sekalian na pegerarangitan Allah subhanahu wa ta'ala kapangin syukur wah kata niyo swallahu subhanahu wa ta'ala na ini balenya wah, agian kaya kapangin syukur, nandudul suaya mana nian, nakamboy rantang wala. Wah, miao setan agian butua, mana nian na ngulang wana sibena, mia pedutu kapangin syukur, kapan alamat. Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang membesar, mabuk sagi muta mana yang muta kateroyan. Ini kamu besar nanti Nabi sumukmin, mukminan. Mapaparati aku Allah sumber bayaran tangguanan na ini kamu besar nanti Nabi kau masuk ke ta'widakan nama nalamat na watigian mana ni nama subat mana ni nama pia nama nalamat na lagi itu mabu masuk ke ta'widakan na subat na masuk ke mana ni nama pia na subat madu dua kasih beragu kapan nalamat yang bersama kasung mukmin beberat Allah tungana idin ama paparati aku Allah au masuk batawidakan nasibat na masuk batamapiana pa gumana na Yesus pada mati aku Allah gitu ini kamu bersama Nabi mata natina kamu masyarakat mukmin kaapian de matamu marata mapia na super sekalian lagu mana lamat ku Allah dina gumani peginto sanya dunia angori penuh Allah Korean itu, nagian kayak bandingan dengan orang penwala. Apa tak si sagian kayak upama kabatan dunia pagi dia. Nah gini bandingan dengan ayam mamanan ya na lagi dulu itaat, woi kapang menutan. Ayah guna pina amapia, nagian kutu anda dayun akan berlepas tanung wala. Sabab sagian ni auras tanung. Oi, sama dia nami akan isan nguras, napag pusdang sagi ka tutulah nama baba. Anda no kau isan bunda. Oi, sakat tawa bayi, agian ku tawa bayi, napke sakit siapa ya? Nah, sinayan, nadinian di pamang tumaan siwatayan. Oi, tinggal pete siapa kan pipiakan ka. Anda dari kapatnya maka. Dan nanti nak kapan nak kasawidakan. Dia kayak wata, dia kayak bain. Nah, dia mati biasa siapa yan. Habu mian si inayan. Ada pagar ini. Nah, mian kulola orang penuh Allah.
ayam ananian namia kauma su pagari amayan gimuta mi awapan na si pagari ni mi kauma na tiyan si sagian gaya ain aging abay tina kabayan na tiyan na mapangarong watak naging wataka pagi watak na tiyan wata ipagari ang na sabab sagian kutu ayam ananian na ayat na miyakwa nagiyan kutua kabay agiyan kutua bapayan na miyang gulola miyang tepisiran ayat problema na depi piai agiyan kutua datu agiyan kutua bayi wah yang pangaruman dia nanti di peran bersiram genap pendasalanian diupen magi pegatuan wah marah tapi siadan ayat problema na manian peran na makawida kalian na priput kinayan na makaripot kinaya na ina pipran gakunian dini yang terakan ibageso atas tamuan yan awal dia kunia pipian na purok sinayan tina da mana bangsa karakan da bapaka si mana ni na tumanay ka si irang nati yan asang mabutiin na da baka nama da baka pagari da tumanay sikap pagpas wala yang gulo lang mga oripon wala akan yung mati na ayam ananyan na may sakit sina yan ay pitiruli na yan na tingin na ubang upatay na kadang supriputan ka kung wabida ka lang ka problema ka na pelagatan lagi kaya sambayang na penambayangan na priput ka kung wala rongo di penuh sa bida ka na may ang gulo lang ang oripon wala may antay sina yan na denda na baka pagapasan na siyong yang patay na yan nah lagi tutua taruh sebelum tu adina nudiga peradaga nian disutugaan oi nah maka mapan naugen adina yang pengatong lagi mutabai nah sama na boleh pelebet dia oi Allahu Akbar nah miang pikirian semua tiru ini na pegepas ka ku Allah kita lagi sambayang nah mana gue mutabai nah somong walagi na yan usia mayan ada bebaling wami mate semua luksian nah baga bedas pipian na simbayang wah na mamang ni wala ya Allah tabang yang wah dai na ada makan si karong makan yung di peradan gitu ni mi agulola di ni ay mana ni na di ka petupatuan na igira mi rabida kan na susah yung tawala na agi teman-teman ore penwala mi amanik sa mi ka patulan agi tu di gulola na mi ma so tutul si kuda tu piang usia mga tao atira na ipatang si karong mga kagila da kasawalay na anak semua niyan anak ya umano-umano na utagi itu tinamatay kan teningan niyan ayo mati niyan na nominyo sa wala na tiunugin si karong niyan ating niyan na mele niyan na si ipamantak wala yung mga luksya mele niyan na di magubdas why na YouTube mianik walay ayo mapanik walay na siyurong yan yung karumanin na di manambay why na miyang mga nisik wala na pakatatanong niya ya Allah dahil na ka na damang na di na ka na tunay ikarumakan suatas tangwan niya sa di mo niya di perangan ya Allah turuang kasi ikarumakan na pakapiang kasuadatian na miyan nagagyan ko to ada to na miyan Rusya nagagyan ko to ayam ano niyan nakapagod na miyan siya lagi umitir na agul lagi dumiyara ta ginawa niya na dadin mati na dadin mati na miyan geks yan miyan sakupon yan subay karumakan na prilem di nga paparomanan Allahu Akbar miyan kapian na ginawa niya sagya mo ta miyan gulola awari perwala na bintir tagin pagi mutabay ayat tadi na panagi mutabay na hey ori penwala niat tin sudiga diga penun sawidaha sige na na den na beliar kay diu den na beliar ka ya pakangga guna ugin na demati akia pagapas ka wala na me nga sutabang wala ya piasu paparang ni karomaka ya piadan ayat pian imatu abalo yang kana suka pagapas ka wala narak sinagasu
Ayam mana niya nabalalok sa kupang ni kagwala kamata na sumalok sa na kailangan nila sukap kapuguping agiran. Benar kami ate sinakagusya maka na kailangan nila sukap puguping agiran bulan na sa pangni. Uy. Ayam mana tumanguri panwala na dia kutuwa kaya pagpasya wala. Ala wala problema awin akal na ayam mo biya kasulubun. Kita ni ka pagabdas ni ka sembayang. Awan berada di garomanian. Umanian ay mana ni naradium na pagpamang ni kuwala na tiabangan wala na kaya balasan niya man sina na usia mayan kami barasan bayang na miya din ro mabuso mga sudah mga paratian yan nakamiri ri punciran tingnan na nga si karong mga yung unto kapting na ni karomanian na doon makabinasa kagun miya kopya aron ni punciran adga binasa isububay na berkya opya kagiyo di gompian ni berpas wala sutiran magapas kagwalan na di kadeng kabinasaan ka gompi agabed pipikiran ka aswalla naskan ini kung makapat ko langwan awidakan nauskan ini kung makapat ko bulungyan na gitu balasangan wala penelamatan na nagyang kaya kakak na si DJ Kuya Habib aguso darulupayan su pamilenian dia kaya ayam mana dia na nisa umursidat dia nisa umuminat bayar bisa dan mabusagad dia kaya bayar bisa dan mabusagad dia kaya ustada kakakan Haji Nasari ay sektor si sagi kaya mana dia na program tanu na nagyang kaya pamilya Abdul Hamid na penunitan wala ay bubulus itu wala subala sa pembelas yang kiran sagi yang kaya adit tanu dia pakatutuna ang mga padulama Allahumma amin subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.